ман ҳозир ҳамин дарсҳое ки шумо ба дода истодиам якум дар бораи фаҳмишатон бисёр кор карда истодам, дар бораи мишлени шумо, нуқтаи нигоҳи шумо. Чӣ ба? Барои чӣ? Барои чӣ? ин кора мо бисёртар кардем. Чӣ ба ки натиҷа ҳамин сифати умратон агар ки шумо ба ҳозир маъқул бошад, шумо ягон чизи дигар накунед. Не агар ки хоҳед ки сифати умратонро беҳбудӣ кунед, ин натиҷа. Барое ки натиҷа дигар шавад, чӣ кор кардан дар кор? Рафтора дигар кардан дар кор. Барое ки рафтор дигар шавад, фаҳмиша дигар кардан дар кор. фаҳмида истодед? Ана барое ки фаҳмиша дигар кардан, барое ана ина омӯзондан дар кор. ما هذا اینجی سر کرده کار کرده استودم من این نقطه با هذا اینجی با بعد اخیرا نتیجه همین کار من شما درآمد شما صفت حیات شما کاچیست و واژه صفت حیات شما من این چیزو من اینجا میبیاد استا ما این به میبیم. خب انا کن 10 تا چیزی که باید که خلق مردم ما هر یک تاجیک باید که با خودش دیگر کنن. اول مهنت کنید و اول آموزید همون ساحه رو مهنت کنید و نه که بعد توکلش به خدا کنید. دقت دهقان باید که اول زمین با کار کند، مهنت کند، حاصلش شناند، بعد توکلش به خدا کند برای حاصل گرفتن. مهنت اما نتیجه از پروردگار. اگر شما خواهید که سلامتی خوب داشته باشید، اگر خواهید که شما درآمد خوب داشته باشید، بیزنس خوب داشته باشید، اول مهنتش کنید بعد توکلش به خدا.